imali no mfowethu leyo ngithi ngikucelile ngathi asenze kanje ngoba ubona ngaba sizihlanganise izoba khona inkinga ngoba manje yiyo leyo community impela ukuthi ngingasayazi manje uhlawuri ngithi manje mina into ngiyibela ngenzela basizwaneni ukuthi ngilwela ukuthi manje on your part in terms of representation yayizwa loo nto ecourt nime kahle yayizwa loo nto because yabona manje nengayo ngithi ngiyawushintsha umqondo yabona njengoba ungivune naye funa lokhu akufuna ungaseceleni kube ulo naye funa isithathethile ngenzela ukuthi ngasinikeza mina ishalo yayibuka lo futhi into emnandi engiyithandile izinto ukuthi sesikhalile kuwe wabona na ukuthi inasenza ngolufu hlo kanti-ke manje ngaphinde ngakutshela futhi ngathi ngiyatshela ukuthi ake sime ukwenzela uba-ke ngifocuse ngapha kusana yayizwa loo nto ngazi ukuthi nangapha ngiqedile sishayile ngapha ngizokutshela ngingakunikeza i-report manje ukuthi silanda sikhona manje silanda sikhona kanti-ke manje nangaba sengikutshela ukuthi yabona-ke sesishayile-ke manje awulindeke siboneke manje ukuthi sibhekane nawe siyabuka loo because into ebalulekile ukuthi simprotect ngoba manje masingezomprotecta kube ukuthi ngiyathatha nje press yabuka loo ekugcineni abantu abosafarisha kayilaba abanye ngoba sagcina singakwazi ukwenza lama-commitment njengoba nje ukuthi into engiyisho ukuthi yabona uba sibesana sahluleka end of March ukuthi siyilokhoze bazabone baqhamuke bethi hayi athi umuntu ngiya-withdraw asinandi imaleni sebese siphaquka sihambe sifuna abaningi manje sesingakwazi ukuthi yabuka loo nabameli bazogcina bebalekele licala bebone ukuthi abantu bahlule ku-afforda ukuthi abanye bahoxwe sekufika ekugcineni yabona uhoxwa kommeli omkhulu uhoxwa kommeli omkhulu mfowethu iblanda le kodwa umhlaba wonke usobathile cha no wemfowethu angisho ukuthi ngithini mina yabona mfowethu ngifuna ungizwe kahle baba mina ngiyayazi mfowethu yabona imali mfowethu iyaqhatha futhi mfowethu yabona mfowethu njengoba nje ngifuna le mali mina ngiyazi ukuthi angimuhle uyabo kodwa-ke mfowethu ngisebenzisa ilungelo lami futhi sengihlalele isikhathi eside ejele futhi mfowethu ngikwenzile konke mina ongangamandla ami iqiniso phambi kwakho wakubona ngingakwazi nami ungangazi mfowethu yabo kodwa ngakwazi mina futhi ukucabangela ukuthi if mina ngakhwehlela la ngenze into ewrong okusho ukuthi kahle la kuney'ngane eziyolamba mfowethu yabo phela mina mfowethu mina ngisile mina nguwumuntu mfowethu yeso nanokuthi into engicasulayo mina mfowethu mfowethu yabona uma kuthiwa sixoxa nje kuphela ngithanda loo nto kanye mina mfowethu ukuthi umuntu okwazi ukuxoxa naye umcacisele umbekele futhi naku-right futhi yabona mfowethu ngizozama na yayizwa loo nto yiloo nto engiyifisayo ukuthi ngingasiyiqhubeni ngoba yabona manje understanding yethu sisonke ngicabanga ukuthi ingcono kakhulu mfowethu sisebenzelana ukuthi ngabona mina bafo mina ngiya-understanda futhi ukuthi njengoba izinto zami ngenzeka kalula mina mina futhi angifuni ukuba nomqondo wokuthi ngifuna ukungibalekela angifuni ukufaka lokho nakuba abanye abantu benakho lokho yabo bathi mfowethu mina ukuqaphela kahle angiyeni mina mfowethu ngizangitshela njengoba njengoba ngizikhomita nje yabona ngithanda ukukhamba ngomuntu obalekayo ngawudala mfowethu ngalahleka ngathi hayi yabona le mfowethu lo ngoba angathi uyayibuka loo futhi-ke wena mfowethu nokubekezela mina uma uyinsizwa ngiyakwazi ngelinye ilanga kuyasiza bona ngiyazi mina mfowethu ukuthi vele ngoba kuwukuthi ngifuna le mali mina akekho umuntu kumnandi ukukhipha imali ngiyazi ukuthi bathi nje unini nobabili nalo mfowethu omunye mhlawumbe senguwumuntu mina mhlawumbe osethanda imali kakhulu lapho bathi kodwa-ke uma nineqiniso nani-ke isibindi sami-ke nami for i-age yami-ke nje neminyaka shiye ukuthi kade ngaqala ukwenza izinto ngo-2005 ngiqala ukwenza izinto waba-protecta nalaba abanye ngangifuna ukuqamba ma uyabo mina mfowethu ukuthi yabona nje mfowethu ngesikhathi umphakathi wena yes akukho la ungathi usowuhlalile akukho la ungabonakala uqinisa ukuthi yabonakala madoda ikhathi yabo nje wena udedemela thina manje kuphela mina ngifuna ukusho ngoba uxoxa nathi mfowethu ukuthi bafowethu futhi nakhona mfowethu into engayenza mina baba ngayifuni namba yakho ngaze ngayithola ukuthi uma uthiwa ngomunye umuntu ngangoba ngithatha isinqumo esirong
kodwa ngathi no manje yabona ke manje ngoba useboshiwe lo mfowethu lo omunye lo wakini angifuni namba labantu ngize ngiyithole ngikhulumele nabo mina ngibatshela bafowethu ngicela ukuthi ngoba sengibhalansa isikhathi eside nami mfowethu ngine-pleasure yokusaba ukuhlekwa sengifika lapho kwenzekela ingigwebe icala sekuthiwa hawu Manyathelo kodwa mfowethu wenze icala elingaka Manyathelo mfowethu wena usucela ekuthini tipho gesi usucela kuthina yonke into kanti mfowethu wena ongayifuni ngani imali yizofana into engisho mfowethu mfowethu nami ngine-pressure nami mfowethu ukuthi nami ngisigebengu kufanele mfowethu ukuthi ngiyifune ndeni-ke mfowethu ke mina ngangithola into eyihlazo kakhulu ngokwekuqaleni sekungcono manje ngoba sengike ngixoshwa ukuxoshwa kwema wesigebengu wakukhalela mfowethu akusho ukuthi masuxoshiwe sefuna ubophe yabo bathi-ke mfowethu yiloo nto mina ube ngifuna sicaciselane futhi ukuthi cha sicathe imisosaneneni la singaxabani ngiyazi ngoba ngifuna imali bafo ukuthi njoba ngifuna imali ukuthi kunina nobabili angisemuhle vele kanti ukuthi lo mfana uthanda kakhulu imali cha imali futhi nje mina ubethanda bazi ngeke uyaqala mfowethu angifuni ukukhuluma into eziningi yabo yes manje umuntu oyithambile mina mfowethu ngithi ngalithena le nto ukuthi yakhuphuka understand angakhulu lapha mfowethu yakhuphuka khona akusekho ntshonto lapha mfowethu akhulutho mfowethu yawuyiza ngithena abona uba kuthiwa umuntu ongathembekile ngoba ngisengathwala izandla ngathi mfowethu kulungile mfowethu ukuthi bathini kakhulu akhona ukuthi elungihlanganisa nokuthi kungahleleka kahle ngiyayibona kodwa ngiyibambile njengoba angibeka ukuthi lo muntu obengiphila naye xoxa ngenza konke nanti kuba sayibambile akonkinga kuba yebo ngiyazi into zemanje ayifanele bayobusha ihliziyo ziyahluphuka yabo yena nami ngiyakhumbula ngesikhathi ngisakubeka endleleni ngithi asingaphuthumi kakhulu ngoba manje wena ucabanga nawe kungathi kulula ukuthi siyithole yabo ubobheka kule kanzoni yabona ingoni ingoni futhi kuzame kanzima kunzima khulu ngoba le ngapha into mina ngiyibona ingcono because ngale sokunesishaya kahle oye futhi happy shaya kahle asimumela lo bhayikati kubulanda weekend ayisafuna ukuphazela ukuhlanganisa kwakuhle nje akonkinga namanje sengisho ukuthi yilo zozinto ezenjalo mfowethu hayi no mfowethu mina nje phela mfowethu ukuthi phela ngithi uyakhumbula ukuthi sekushintshile angisishintshe inkulumo izolo manje yabo mina nawe yazi ukuthi sasikhuluma ukuthi sigcina ukuxoxa nawe mfowethu uyazi ukuthi sixoxa ukuthi okay uzoqeda ukuphela kwenyanga ledlule umeseke ngidila nami okay ngoba imali ke mfowethu ngeke ukuthi ngizocomplaina ngithi ngoba phela nabantu esukucela kubona angithi yabona manje imali ngiyazazi mina nje ngibazana balele mfowethu balele no angithi phela ngoba ngisigebengu mina mfowethu ngikwazi in and out ukuthi phanda kanjani ngisho ngeke ngikwazi ukuthi mina mfowethu imali uyanda kubani kodwa sengiunderstand kakhulu nje lo sebenza ngawo mina yabona kathi ungifonela nje usedrobheni uthi no anguthathe lo 50 ngoba khona umunye osawulindile ongani umzogcina ufikileni ngiya-understand akani ngisigebengu ngiyabamba lapho no le ndoda le isisebenza kanje yabona into loyo ngiya-understand mfuthi kodwa-ke angithi yabona nje mina bafo ngoba ubhanathi nje ediwe insuku ngizomkhokhela ngizosisa kuyona le mali yabo and then phela futhi mina kade ngingahlala ejele njengoba ngikade mina futhi ngahlala ejele mfowethu 2017 mfowethu until manje yabo nami-ke mfowethu ziningi-ke izinto ukuthola ukuthi okay ngiyayishaya vele imali angiyixhaphazanga ngoba ngisuke ngiyifunelani vele ukuthi uma kwenzeka ngishibilika kodwa ngikwazi ukwenza i-deduction sentence noma i-appeal mfowethu yazinjalo so lokho sasikhulume ngakho mina uyabona mfowethu sasithe maqala icala ngeliqalwe ingaphelele ngasusuthi okay-ke manje uphelele ekhaya manje la ngibona iyacisha manje hayi konke ngokulungile ngizwile nje mina sasiyixoxozele mfowethu siba lokho sifana nje nani ngizombriefa ngubethe lo muntu uzongitshela namhlanje ngamfonele ukucheck ukuthi uzofika nini kodwa kona ngoba kusasa noma ngizokuthuka sengimithinda ngizokuthuka nini
Ya usitshele mezofika umfowethu kanti umuntu ovuka ekuseni kakhulu ageze ngoba abameli bafika ekuseni kakhulu mina ngibuye ngilale ngivula ngo-11.